yang jong ka shnong ni pa ka jik snong ko kraw pi nado kidong shnong jong kidong paper badon dekat bangi ni kapor kidong shnong jong ka ilaka sa sepen badon dekat bangi ki senjok ki kenthe Komisi Benta Ban Pensyai Ban Pensutu Yaki Dikot ka Village Defense Party ilaka Sai Sopen rengkat bat ka tukat ni kini lam jong kisnong ki badan markhab bat ke ilaka halor ki an ki kanun ki batamai ki ba ka sarkar India kala pentrikam nadu ka shitarik unaitung arajar arpusau kata kadai ka Bhartiya Naya Sanita BNS menjuru ka Bhartiya Nagrik Suraksha Sanita BNSS bat ka Bhartiya Saksyam Adhyam BSA ka Village Defense Party Sai Sopen ha ka jingalam iba All Star Kongwet kum presiden rengkat usket tri ba F Renja bat ki dikhat isi barok kawai kila pelong ya ka awareness program kata ha ka artrik urisau araja arpusau ha ka por sau siteng janmiet haying dorba Sai Sopen sarkar India ta kana petma iki ke kabaka ke emlang ka salang idang kam mangintip nama idang taku bat ha kani kasngi ledan lang i video ka Sheila CNRD blog kong AR kenta userdar ka ilaka Sai Sopen ba Downing kenta usket tri ka ilaka ba Manchailang Kharmalki userdar ka ilaka Maumlu ba Penskam Kharwalang ha ka jingya sendran lang ru usket tri jong ka Village Defense Party Maumlu ba Benison Elwar Menjuru serdar ke ilaka Mausmai ba Kenes Khongwar urang ba snong jong ka snong Maux iem ba Michael Dunai usket tri jong ka snong Maux iem ba Hamilton Khongwar rengkat ki Matebor jong ka ilaka Sai Sopen bat kit khat isi baro jong ka Sai Sopen ha ka jingdon lang kit khat BDP jong ka ilaka Sai Sopen lapnya ya ka program dai ba MD Renja Matebor jong ka ilaka Sai Sopen layo ru ya ki jingkran lengkot na presiden ka BDP Sai Sopen ba All Star Khongwet bat layo katu kat ni ki jingkran na urang ba snong ka snong Maux iem ba Michael Dunai kumjuru na userdar ka ilaka Sai Sopen ba Downing kenta rengkat ki jingkran kentu Aimen Siem ya ki BDP jong ka Sai Sopen dah ikong AR kenta ibalong i video jong ka Sheila bolakan CNRD blog kali ka Village Defense Party dan ka BDP ya ka ba dong Sai Sopen kala penkre dan kala lomlen kemat kalau kita berbahas, kalau semua aku dia ke bang dalam tak sinong ibu bawai. Kini kita kesian ke banding kong, apa kajian dalam jangka sedang yang kendut lang yang baru yang ikut kam sinong, jangka suara belun kabilah yang dan marjan, kebangai kendut kumni, jangka bang semua ilok kumsiya, si sinong si tahu, apa kata suara, mar ngimdai bandar kerja Sofia. Kentut ya Sofia dong, Sofia sedang nak away put, ya ia menghanang harung dengan ya kendu mana kasni, mana kapur. Kini kajinya pengendu jungi dan penjajang kajinya telur juki kami sedang di bapia, nang kadang JE, kerja susu jimut, kerja buram lah, marti yang kini kikam mitrai. Marti balani sebelum kami sedang saya sampai yang kini ke program, ngasal kam dan jimut. Maka jenis niu kam juga akan hakawai ke kentut dong ya kentut sinong dari ke jalan ke sinong ki bau marjan makam ki berat ing kami di jenis niu di dalam kam dia kelang memarlah ki sinong marjan bagi trai inang salang di jenis niu mentai bubun bapiar ha kidon di dalam kam pat ya kan benitip kata yang kam nibak dari usi dari madam di dalam kam ya kelang dekat ti nama kamdeshu kajok masih senang kumiki puar bersama yang apa niok yang kini beliau balik di kamar Rusia yang apa aku masih ikum sitino kabuar rajong kaan haka senang hakti jong hadisnya tenten korang kini ketika program ba BDP members untuk kasi kisah di usi tema undi teman snap kidi benar kidi pilih kidi keren kalau kita mengarasi dengan apa jom dengan program project yang konsep dengan jadi usi dengan sepatutnya kata bahwa penyelidikan bat kaslong penyelidikan bat police department bat mengalah syurga sih usi bat keren kamtam halor ka electronic evidence kebahak apa Indian Evidence Act which law mentagi korka Bharatiya Adhiniam Sakshya ingat saya kata saya usi itu pensyaiha bat kepat ikhiban kini jadi kambun dengan bukan dikatakan materi musim York support officer in charge jong ka Sora police station ba Anthony Khongsit
Ila a shibun ki jingkran bat ki jingbatai sani halor ka rukom pentri kam ya ki an ki bathmai. Kata kadai ka Bhartiya Naya Sanita BNS kumjuru ka Bhartiya Nagrik Suraksha Sanita BNSS bat ka Bhartiya Saksyam Adiyam BSA. Syuk na kalyang iba Anthony Kongsit ibalong officer in charge jong ka Sora Police Station ila batai ba ki section jong ka IPC ki barim ki don sanspa kharwaitli bat menta ka BNS kidon laispa prapu prateli bat ka CRPC ka bamenshua ka don sauspa prapu sauteli bat ka BNSS ka bamenta ka don sanspa laipoiteli bat kumjuru ka Indian Evidence Act ka bamenshua ka don shispa andruf nyauteli bat menta BSA ka don shispa nyauteli ila ong bala khampan bha syu ya kibarim kat kum ka jingkala kapor bat ila ong syu di lalu mengenai taikian mengenai gambar sekatani di beradu for film Saka independence kemudian kum ya ka mengenai lain taikian nemo lagi major criminal laws di orang Shwa jam kita itu Julai tahun ni benar kami ya ka Indian Penal Code benar kami ya ka Criminal Procedure Code bagi ada Indian Evidence Act di lagi baik ka Indian Penal Code kadina tu usnan siya raspa nduko di kadang por korkomrom yang kikreng kinang kelan por support jadi ni perangkap ki an boleh bagi le usyariki taki kampuman bang nang kelan por di nak kadang macam bagai itu ki kemenja terus tak kerong barang nakapur sa kapur gamba ni amen ki ay lalu sudap nalo jeng tu belas sudap lahap sudap biar aduh bat kamu su di hanya di kapur pemerintahan ada kerja tadi yang Julai bertahun nilai yo ya di ay berteman biningkong kedeka Bhartiya Nagrik Sanita kata kamu ke replace ya ka IPC ya ka Indian Penal Code ini kan kepada yang ini syahang kita ki kam ki baman kita ki kam ki balang bean bat ki jipun sitong na menta kum kini ki jan ka dan ni dalam pan saya ka Bhartiya Nagrik Suraksha Sanita kini pan ke replace ya ka CRPC dikini pan kepada yaki procedures dia kebamangi ngapan bot tu kampun sitting teng kamla benlong ba okey ni tepo ba uni boleh nak kini benda tu procedures ke pengapan bot dan kita kendor ngapan bot kit pakai pengapan lak nak kita ki kendor de om nak ki umpan kita ni dan pat benda yang Indian Evidence Act part lah replace no data BSA but ang ni nangipit menta kini makadil lagi evidence kisah berbarang lagi nipit yang ni kita kijing lagi ba wan hakaan barim ke Indian Penal Code ngidan hadu sanspa hadu iteliki sections jadi hakini an bertemai hadirin berkilau dan kartu kini berkilau weng dan ki berkilau warna temai pat kita ki mentang dan live pa satu hateliki sections hakabian SS kebati berki procedure semua batai minit hakaan berdem gidan south pa prapu south sections sebab mentang gidan south pa like weekly sections dan kita kemud ba hang ni kaan kalakam beniak kabiri bagi procedures nomor bunsin ke kebaca kalau buat teng ya berseluruh lesi pada kalau biar kisah disebut nandong sedang latin dikena ini boleh kam sini Henry lagi ki ngimbut berhenti procedures kamu apa buat berhenti di nanti kena hati ni kebenaran juga ni ki anda rumai kam patai beniak ya ki procedures but lagi pada BSA kaba lagi bujuli ya ke Indian Evidence Act hakaan berin gidan hispa and no three sections but matang gidan hispa and yo ho
Iba kenya pencubatai hi kalau ba kajin mo ta ikini ki an pemain betul kau kita ki core values miong berlindung kalau ba adherence to constitutional values. Kemudian kini ki an kalau ba ban abul yang ke kemudian apa ka constitution. Naka berkaitan dengan special focus habis crime against women and children. Kita kamu kompor persyarat kita hebat kena ada. Habis itu kompor mendak kelomba. Hari ini kita mai kita di provinsi kita batai yang ini sepan kita lagi. EFIR but zero FIR dan seperti kemudian tentangnya cuma seperti kemudian kita lagi pen kita kendoran kita mai kita kam berbean ni kam peman di bawah kini kaan BNS bermain apa kilom kumni akan section ke bawah Sampukra kepada ini coba abatement of an offence in India committed by a person outside India. Mentah kemudian bala tadi unu beliau bahasa Syabari dari India. Hindi larang ulitan benta hakinu kam baman dibagili ha India. Kemudian yang ulu lah ban pustam kat kum ki kendor di kini ki an ba teman. Ini itu pementrang in syamba ka teknologi. Teknologi kalau benta kum santam ke jing mentai por. Babun ki mangingile nilong dependent on technology. Hang ni rung in syamba what ka an person drag ban itu lebih bersekutu ya kajing.com ya kajing.com jung modern day technologies ina ta kadau hal ni pe haki kenal an ke mai ki ongba ka ai dia apa we di teknologi ban hang ni keren sai ka ongba hab ka pen seluruh hidup bagi penenkam ya ki technologies ki video recording summons kini kita bapak nak kod ngilak bapak ini through electronic means. Yang ni kena saya umba recording of search and seizure under section 105 jongkap BNSS. Dibun sin mensuang indalit ngilik kendak ingin lagi isu entah kena lagi melihat ini ngiwan kendak yang jung ngiswan ngisulung baik ngikendak bejat tentang kinu ki bentar balong don kam habis berke investigation lagi ke TikTok juga ke case ni isu dengan kamban sis kinu ki tiada tu na ye ni isu sis baik ke dengan tu kan dengan witness ni isu power witness ada ndai mentak ke umat ban le video recording dan bakat nak kenu kenja manipulation bakat kam jalai bukan kam beria ke TikTok ke barang itu kuporu haka section she's pa nyo pun liu lah kenu ke crime scene kamun lah kenu ke cakali si ngan su ai nuksa shi bola ra kenu jing satu nang ni kini ketika crime scene ni ke scene of crime dah kum klik bentar ke lomba ni dot kam ban khot yaki tim nabok forensic science nama ban kam penjara nomor hal crime scene kadi kau ini bertap kau santam jongka jing toket nomor hantu kindan pun bagi evidence lar kebiang bulsin ke jing toket kena no ka jing toket ke sebang naka crime scene naka saya kui bentar ya ka crime scene naka lar ke jing toket jungi lar kambiang na crime scene kamu yang abdong iki kada ke jing toket jungi kinum seso kambun scene kasyo ka crime scene lar kajing sedang jungi na crime scene kebiang kemudian ke chances magani ke case jungi dan kajing ini kajing toket jungi kan pun kita ka logical and kemudian diberbiang naka crime scene dan iwan ben komplain dan ben report sana bakadon kum kata kajing jar ngala padong iki sampai FIR pada pinang bantu ini lagi kabha palat rapinang kadai ke kamram jonga jadi ke kamram jonga kakum kenon jong kenikaan bangan penthok na kebentar jongki bat hadir bangan penthok ngan puli syaki hatu kabiang ni kadai ni kumba
pi patai mopi. Sai. Then, hani ki omru, irrespective of the area. Teng kiwan suku menda belum mensurai saya teng kita dibawa ke nggak satu ke mobile phone dengan aja mobile phone jangan pijai kong pijai siapa lo polis besar kata dia kembali ke dia juni kata balik kata mereka kata ni bersyai kong irrespective of the area ngam abra ke dia kembali kamar area jangan kata ni setas tadi Umat mentampilah berfile FIR kanu ka police station dulu by electronic communication kyo kila berfile FIR daga email dulu lebih kena by electronic communication internet kila menggunakan internet berfile FIR dulu tambah hapus lais ni niat banyak yang signature jumlah yang kedua FIR dia bang, dia benar. Hak pakai tanah nama bekerja, kata tanah lara kerja di sejengai bang, dia benar curu sudah berfile FIR, tidak berfile FIR. Hak kanu ke tanah kebanjat tam berfile. But unu officer in charge ke tanah unu lah berhingam tre bersyuk. Jadi ngamlah ban penbor PLK di pato anu soal kan. Mereka dengan ahli kerja kiomba. Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area, kemudian area kamu berjumlah nong tidak benar. Cognizable offence, kemudian kanu kikinja kampaman kinja kambean, kiba mengikut kulit nila ban arrest yunu beri kelengkap warrant. Kemudian bangila ban perlong ya kan, oke. Mungkin kita bentar jeng kita kampolong bean bangi game don. Bentar investigate, lingim dan bentar beli, ngim kaan kam aibor, gino bentar kaan lah, penkam dia ni belum kecing toket, berkemengi lah ban arrest dalam kau orang, kemudian lalu hewan berreport beli bagi cognizable offence, ketika kamram jonga, lalu hilang berhot, ya komplain jumpi reduce it to writing, berkelas kecing hot, berpolis ni hadir bagi belas mobil. Ini mereka signature jumpi lalu ya kan ham impression P. Berfile FIR dan kamu bersiul bisa dan jinglun dan fees dan bersentuh bakal kinawan bukan lo hapsiu berfile FIR kamu dan kamu kata barangnya kaan kan saya kumba hadir nihap ketika kamram jonga bangan air ya kan kopi jonga FIR dan kanu undan kam bansiu nyaban dari kamram jaga ban HIP ka FIR ban bonsi teng ban kam penjara isu ya kata justice system jui kaan haka section berhis pak kendai ulai kerja teng kerja yung ngajus semua hadi kita ba angil FIR tip kerja betul kes Rasa aku takut untuk ngintip kulit kilale yuni kalau menurut ngintip yo. Rehan ni kekerjaan hukum ni. The police officer shall within a period of 90 days inform of the progress of investigation by any means, including electronic communication, to the informant or the victim. Kemudian masih berfile dengan FIR. Kadai ke kamram jungi ban pentip syaki hapo ke kendai pusni syua ke kendai pusni ban pentip syaki ha kabai dei ban kam progress juga jin toke dalam adu kanu ke jin toke kelaya cuma ki witness kisai nak tu sigilist jungi ru katu gani benton video recording mereka melakukan bangun scene ni siap ting lu ke jin long ri no Mungkin tinggal ngam tepi ngam ken saya dengan film saya ting don kolong punta ting di bawah ngam tepi pak saya kulit pak saya kulit punta naru saya naga saya ngam tepi toyo untuk dari angin kisim lah di video recording nggak apa usah di nombor
kejing saya juki kumki witness tu kata long dekat kejing tip juki boleh tidak orang tu bawa ngadi tau-tau berkata kesengi kata-kata bersih kata-kata kepuar kata-kata bersih ni mentangap ngalong sakit beri bergani kata bagi bulat ki wan si sekini kitiah ina kadau ni mengas untuk syai kini baru nggak ayakas ni cajona kini kan seizures ni akan section sispa ni pun dia kong kumi bun sin yang siapa ke kikam sendiri kikam paman ke kamlong kompleks di nak kadau hangi mentang yang bakal kan investigation yang ini bukan crime scene mengapa tadi menek jaga penjaga ke kampaman kampian dan kampen not only sebagai begini it has been recorded on video dibentuk video recording beragam juga porno kapan seluruh berpendapat ya ki forensic science but asal sarang syaitu bah ke VDP dan ni terekam bah berbunsin gitu dan katakan communication banget jika kalau tentang ini kuno bunsin ki ni jubut nanti ngaji advice ki lek tentang di lengi pekan lek sikit semua bah penting pat nama mungkin begini kenon ayam ni bakalan ki phone jemput anak yang baik lah yang obat kita jadi priu semua bahan alim dan di uni wayo balik attend case follow ya di buat dia persiapan buat dia procedure juga NDPS Act Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act ni dia belum klik maka kedugaan kau siapa kan talasi itu priu ngapat klik mana hatu kuah banget talasi itu hakmat jong unu gazette officer atau DSP sejauh lagi magistrate dia lalu untuk gazette officer ulang di kemudian tetapi ini kuah magistrate itu kemudian menyiapkan di pada media penuan benar untuk bernaik mesin mo di utara itu dan klik di batai mau menang berkuah apa instalasi yang khidmat magistrate ni khidmat gazette officer kita kira pak menteri kampus kita ni dan kampus kita ada mengipin kini rakyat ni kini utau ayu produksi sekitar ki kontraban mo di utau kata sisi mesti but I now more I so now sees more the below noted description mo kata bercontain drugs tentang naka possession on being produced by so pada lang pas nong ne secretary nong dekat pada mo hand over on being handed over by so salah ada dalam asam jing syar pokok lawyer kita bersakian wong kuno betul wong yang mo bakal boleh dengar na kuno kita bikin klien semua bikin klien semua kan dia udah yo ni secretary nong di dekat dia oke it comes in come down especially when we deal with come down with drugs ini kamu sih lada ki bandar VDP lada pilang beri kamu kalau kau pergi ibu si cakap kamu hebat semua begini step by step kisah joki hebat ni aku berkom begini miolan brand lesi kelak berpengen habu kiti joki yang ni kamu dibagi penting ini begini sawan berkong kata kabah bun sin hakum kini kisah case tentang medical drugs ini when it comes nibbling you fail lomba ngimdon witness dan berkuteri benuan hikmat berlong witness ngangam tere beli tere ngam tere beli cipo ngam tere beli cipo ngam tere beli kumtai kamu ikhlim para drugs nang jor mana kesini dong tu sih nama suka budang jor di nyiap ni trilang ya yang hoi kita pemilih apa jangan nungjar kalau menjahi itu bahasa Malaysia hidup itu lah menjahi jangan nungjar ada kata confidence gitu kalau gitu drugs ni tanpa udah ni lah benar ni hidup berhatu hidup hidup
Kaya siya bandang iskmat naradon kino ki case ko kiyo detect semua bahaban video. Begitu video kami pakai for circulation. Tengah ni keluar telah bersirkulate, orang yang video nggak circulate, kalau ni dia circulate videos, kini ke Facebook lagi kemudian kalau mbak lesi darah ini kamu sendiri belajar ngilang dan kami kita bukti evidence. Kebaar kalau mbak nak minta ke personal safety juga. Kaya kebaca minta kalau mbak pun ngingin duit pula. Kaya kebaca yang ni kini bekerja sisa. Mun mana ni imut kumta. UI tahu beri upang uniform spy. Mendetak kita kali langom. Om kisi ke kali kemasan lang, bendi tidak sampai wajar ni sih. Orang teman. Ni langom beli di spy na. Dan posting senim. Saya boleh seketar mentah masa transfer. Tu mendetak no. Siu. Haduh, nelayan Amerika kedua kali muka pisau kisiu sawan seniman. Baru ikut yang ni kemudian. Layo katukan ni kijing patai bab jing pensai na i WPSI bandana dingdo ibadai officer jong kasora police station halor ki kendon ki badai bat kapoksu ak. Henry kadai kata ke ak na mentagi kena senram me kentai ki ba dei hapo khat prasnem mingla bedok tang ba tang ka kentai ka ba hapo prasnem kan hawa poksu ak Henry senram ru ba hapo khat prasnem u dei u hab haga poksu ak balai kani ka ak kadon lang ki kentai bagi senram nomor balai ba mentagi pot umdei tang ka kena kentai ka ba sha ban ben Henry ki kena senram ru ki sha ban ben ya kita ki sha ban ben jadi joki kena ngin batai gini bun sin mentangi kena red kahapok so agru ki bun kini ki section ki bahap la ka jong ka benta ki badai ha kita dan kita ki sexual assault la ka jong ki aggravated sexual assault kita ki aggravated penetrative sexual assault kita but ki penetrative sexual assault kita but dan kita ki dan sekiwi kita ki section ki bahap hapoka pokso act kan pun kan ki section mereka datang kendak ta ki section ni nak ki section ki bun bagi kini ki kena ketai nation rang ki ha bun sien ki ha kini ki kena den nak takdau ni balai ni ai kaya kata ka awareness program bun sien ni ai ka awareness program aware ka buat pangin pentep lagi pentep yaki mut ba kitep bakaran kata ka act ka ba lada kita unun de unek kabrio hangneru umbi wong pengakan thei kan syak utang senang syakyam henrika rakan thei kabala bala ka trasnam ru lada kale kanu jing thombor yaki kena red kenga haga poksuai te hangni bade lada ki kena kitep lada phi ki me ki pa kitep bakadan kata ka an persya yaki demot phila ban ikai kita ki khon ki ti jompi bakadan kata ka ba kaya bahkan nyadai ki nak kataga jing syaban ben kum kawai ka jingja cuma lada unika kenthei ka khamrang ba ka khata ya ikena ani kena amat kenthei bisrang mo ikena lada ikta ha kata ka jingta ka ba umde cuma ko mapi mata bi kata ikena pi baba apne che hendai pi ka jingta chu pi umde mapi kata da ka ba dan ka jingmat seni hendai lada unek asyarang ki kita ya itai kena da ka jingmot ke basniu kila kan jelut ya kamet jongki kila ban le ha kan wono rukam ba kita ki kena kimlong comfortable kim snow shingan kata ka jing kita ka jongki ya kita ki jing kita ru ki ha ga boksuan de lada dan kinu nu kena ki bala syabat bo ndai tang kena kan the ka syabat bo hang niu ka at usenrang tu sahabat buat mangi sani ki kena senrang ki bahapo kat pasnyam ka khamya mangi nyosmiau ba usenrang sahabat buat dan ki jaka baka genthe ka balarang ba ka bala para ka pasnyam ka bat buat yang kena senrang banang red tenang ta kada ka sedang ka special act yagi kena red te yagi kena ki kun ki jompi pihak panikai menta ki pole ka buan ha ka reporting jong ini ki pokso act nomor balai
ba ni ki kimi pa teng ni la te bi lu kata lu ngong ba pi lu ngong bi ben aware lam ya ki kuli ti ki jopi ba pin kai ya kita ki jing kita ki basni kita ki baptize but good touch namar ba ki kun jopi hakasin ka baning kong bala na don menu ba kata ya ki shumbot namet ka jelut bala kim ya tu ya ki hakata ka por ba ki jelut uta ugri ula ban jong ti ya ki shagi lagi jinglong ka thai jinglong shrang jong ki kun ki jong pi tena kata kata hakasin ka baning kong lada ki kun jong pi pi bani kai kun jong pi bala da une ka shrang une ka kan thai ki kita ya ki kun jong pi hakata ka rubok ko nei ki dei banya tu ya pi mentagi kumi ki paro ki dei ki hok ki bai ki banya tu ini ki no hi kai school ki ne ki ki batai po ki aganwadi lada pimra batai hagishnong ru hagishnong kum bilang washnong kum misalnya thai lu gila ban report hadir pada komite ki cases kimla ban handle hi na po ka shnong ne na kadung nu beta ki wan report ini sha thanan de bakra yau bele bela pala ini ke ka bagi nyatan langkum ni ha ka di ka jamiat de ka ba isa ba ibadah ru ba kum juru ya i video ibadah lang ba i Beijing kerpu kalau